page 576 et 577 ka tafsir al-Qur'ana de sura 74. innahu kanko Walid ibn al-Mughira fakkara o miijiti wa qaddara o ebbi fa qutila o huda kayfa qaddara none no ebbino thumma qutila refti o huda kadi kayfa qaddara none no ebbirino thumma nazara refti o ndari thumma abasa refti o nyirbindi wa basara o beedi nyirbindade thumma adbara refti hucciti wastakbara o mawnintini faqala wi in hada he undo wonal illa sihirun sona milew yu'tharu battinaygo in hada dum do wonal illa qawlul bashar sona kongol neddo ay ayaje den no mari sababu nuzul ala dal sawsuli araymen nadama saqar elette saqar wa ma adraka andama saqar ko wete saqar la to bugi ngeng ngi heddinta wala tadaru ngi accata lawahatun kenge nyoray ngelil bashar wonande guritinde alaiha hino e hore magge ko don hino ayni nge 19 sappo e jeeno e malaika wa ma ja'alna min wadal non ashaban nar yimbe itenge illa malaikatan sona malaika be goy wa ma ja'alna min wadal iddatahum kadi kontore mabbe ne illa fitnatan sona jarribagol tun sona fitna lil ladina wonande ben kafaru yeddube liyastaqina fi holo alladina ben utul kitaba okabe defte wa yazdada alladina beydo ben kadi amanu gomlimbe imanan gomdinal wala yartaba alladina fi wa tasikito ben utul kitaba okabe defte wal mu'minuna ben gomdimbe wal yaqul alladina fi wi ben fi qulubin bene berde mum maradun nyawna fi gako wal kafiruna hefirabe mada arada allah harakuhun allah fala bi hada wadugul dum do masalan misal kadhalika kononi yudhillu allah allah hino majjina ma yasha moydi majjinde wa yahdihi ma fi'na ma yasha moydi fewnude wa ma ya'lamu anda non junuda rabbika koneli jomi madi no fotata illa huwa sona kanko wa ma hiya alqur'ana wanari illa dhikra sona wajulil bashari wonande neddo kalla acce alla dali wal qamari wondiri lewrundum wallayli e jemman id adbaratu mande o hucciti wasubhi o wondiri subaka on ida asfarastai o fokkiti hentade innaha no yitenge la hidal kubari wallahi ko nge jeyange e gotel e mawnudi di alla tagidin yalla dandu enge nadiran ko nge wajornge ko nge hulbinirngel bashari wonande neddo liman sha wonande yidudo min ko me modon an yata qaddama de o ardinta golle modje aw yata akhara mande o nettinta golle modje kullu nafsin kala no wonke bima kasabat sabuko kifaggete ko rahinatun ko ki tongoro yayke dum haga ene verifiyede illa ashabal yamin sona yimbe nyamo beye ben don fi jannatin be woni ender aljannaji yatasaaluna hibe landondira anil mujrimina gayi bombe ben haray be ma salakakum kondun nadi on fi sagara ender yite sagar qalu be walam nakum la takim minal musallin ko men jeyabe juulobe adi ka aduna ko do wadi jaka no musibbe julbe hittinen fi julde nde hikkini rende yeso jaka walam nako hari men latano kinu to imul miskina mede nyammina wono miskina be kaduna jaka no nyamminen be burdem be moye musibbe julbe wa kunna min lati na khud har meden jumpayno mal khaidina wondude jumpo ben wa kunna min lati no kaddebu meden fenna wi yawmiddin nyalande joddi kuude hatta atana al yaqin ha pellitangal arime du woni mayde de Allah wi fa ma tanfa'uhum ehino non nafali be joni shafa'atu shafi'ina tefobe fama lahum konnun hebe bayani tadhkirati gay wajungo mu'ridina hebe durno kanna masikay be humurun ko be babbi mustanfiratun majinadi farratu dogudi min qaswaratin immorde en gayuji balskoni yuridu hino faala kullu murin kala neddo minhum e mabbe an utande o okkete suhufan dereli munasharatan fontadi kalla wawata wonde balskoni la yakhafuna bi alahul de alakhirata la haraw kalla yabe accu innahu alqur'ana tadhkiratun konde waju faman sha kala yiddo dhakarahu yo waji tornde wama yadhkuruna be no waji tata ko kadi illa an yasha Allah sunasi Allah yidi huwa ahlut taqwa ko kanko ni jonkulol Allah wa ahlul maghfira kanko ni jon yafuye suratul qiyamati makkiyatu bismillahir rahmanir rahim la uqsimu alla dalmi wondire bi yawmil qiyamati nyalande dargal wala uqsimu mi wondire bin nafsil lawamati ki felito toki ayahsabu isikku al insanu neddo Allah najma wonde me wata mo be ndiroyde izama hoji e makkode bala so sikki dum o falji qadirina kome wobe ala nusawi e donde me fondindirta banana huguje kolli makkodi
bal skuni yuridu al-insanu neddo fala liyafjura nde o fennata amamahu koko wontiri yeso makko yas'aluhu molando ayyana yawmul qiyamah a ko ndituma nyalande daragol dargal Allah dali fa idha barika al-basar sigite den partinike wa khasafa al-qamaru lewrundu weñi wa jumi'a ash-shamsu nangen hawtindirama wal qamaru e lewrundu yaqulu al-insanu neddo wi ay yawma idin de nyande ayna al-mafarru hara kontoni dogirgal mi dogami yaha kalla ala la wazara dogirgal ala ila rabbika ufadaka jomma yawma idin de nyande ko nebuda dogude al-mustaqarru ko do woni nyibirde den ko do woni hewtitirde den ko do woni kayaltitirte don yunabbal insanu neddo humpitata yawma idin de nyande bima qaddama kala ko ardini wa akhiray ko nettini bal skon al-insanu neddo ala nafsi do hore makko ko basirat ko sutido akhi kawnda don hida andi suka bondo ma suka moƴƴo walaw alga hayso buki keno maadira ngantoji makko di mo adda argi manji ko naray mo andi ko mo woni mo Allah dali ne laado la to harriku wa ta'aw dilling bihi sabunde al-qur'anare lisana kadengal mangal fi jangugol rewto li ta'jala bi fi ya hawjande accu hakarama ko magayna ma fi inde duwon jibril inna alayna ando ko menen fawi yamahu moɓindirgol al-qur'ana ka ɓerne ma wa qur'anahu e jannugol mande fa idha qara'nahu simen jannima men gayni bi mana simen fini ma men gayni eyo fattabi